Yethe inkosi yasePhalamende. Sihlabelele uThobani 18 amavesi amabili. Amakhulu amabili esishagalolunye. Yezani wemazulu Praise me. Nami ngiyazibonela uNkulunkulu wasePhalamende angivumele namhlanje la ukuba ube lapha emzini kwendolo esifana lezo. Ayibonge inkosi. Ngibabaza-ke ukhulu kaNkulunkulu nami ngoba ngibonga emzini kwendolo ngoba
umsebenzi wakhe usukhulile kakhulu. Ngiyabonga uNkulunkulu ngalokho ayibonge inkosi. Ngiyakhumbula ngizwe inkosi ikhuluma ithi maNazaretha yayisho ehleli ngiyangezwa ithi lethempeli ngathi ngilenze laba mkhulu kodwa engikubonayo manje ngibona abantu bashona ithi ngiyakazi nami ukuthi ubani ithi kodwa uNkulunkulu waziwa inkosi ithi okuyimangazayo kuleli sonto noma kuleli bandla labaNazaretha bangazokuthi kuyaba amadoda abaningi akhetha inkosi ukudlula abakhosikazi. Ithi kuyayimangaza lokho ngoba amadoda abantu abakhulu kakhulu sebabantu abakholwa njengalokhu. Ithi kodwa lapha uNkulunkulu amadoda amaningi okudlula amakhosikazi, amadoda abadlula amakhosikazi, amadoda ayibonge inkosi. maNazaretha ayigcwele sibiziwe kulomuzi oyingcwele ngoba sinjani. Sibiziwe sonke ngabanye abantu. Nami ngibize ngedwa, nawe ubize wedwa, nomunye ubizwe yedwa. Ibizelwa kulomuzi oyingcwele wasePhakamile. Iyodwa into maNazaretha esibizelweyo asiziningi. Sibizelwe into eyodwa ukuba sikhona ukuthi uhlelo uNkulunkulu ayibonge inkosi. Ukuba sikhona ukuthi uhlelo uNkulunkulu futhi uvela ezulwini. Nokuthi lapho esibizela khona nomuzi asithembisa umuzi oyingcwele uphasibula ngaphezulu kwelanga sizobona ngenxa yakho uhlelo ayibonge inkosi. maNazaretha ayigcwele indlela esihambayo, indlela esezulwini asiyo lapha emhlabeni. Ngakho lendlela esihambayo idinga ukuba sisahlukanise nezinto zalapha emhlabeni ngoba indlela ukuyona lapha emhlabeni. Ushembe uze uzosilungisa ukuba siwubone umuzi oyingcwele esithengiswa ngabaprofeti abafika ngaphambili nabakhona namhlanje umuzi oyingcwele okhasibula ngaphezulu kwelanga lenyanga. maNazaretha ayigcwele nami ngiyaphuthuma ngoba ubaba manje kushiwo wathi isikhathi sincane nemisebenzi eminingi ekhona ethempelini. Nami ngizothatha lapha nalaphaya ngibuyisele baba uMshumayeli esihamba nayo umthetho. maNazaretha ayigcwele iyodwa into esihlupha noma isiphakamisayo kuleyo omubi ngicela sifunde incwadi kaJobe 2:1 eBhayibhelini. Jobe 1 ufunde kuso isahluko 1. Ngifuna ukukhuluma ngalento esiphakamisayo kuleyo nalento engenza ukuthi singawuboni nomuzi esithengiswa wona uNkulunkulu wasePhakamile. Awufunde basiyithole incwadi kaJobe 1. Incwadi kaJobe 1:1. Kwakukhona umuntu ezweni lase-Uzi ogama lakhe lalinguJobe. Lo muntu wayelungile, wayekholekile, emesaba uThixo. Jobe 1:7. uJehova wathi kuSathane, wena uvela ngaphi na? Jobe 1:6. wathi ngosuku oluthile amadodana kaThixo
amadodana kaThixo eza ukumkhonza uJehova, eza ukumkhonza uJehova, naye uSathane weza nawo. naye uSathane weza nawo. uJehova wathi kuSathane, uJehova wathi kuSathane, wena uvela ngaphi na? wena uvela ngaphi na? uSathane waphendula uJehova uSathane waphendula uJehova wathi, ngivela ukudabula emhlabeni ngivela ukudabula emhlabeni nokuhambahamba kuwo. nokuhambahamba kuwo. uJehova wathi kuSathane, uJehova wathi kuSathane, imbala inhliziyo yakho isimqondile uJehova inceku yami. imbala uJobe usiqondile inceku yami. Amen. Banazaretha, ngifuna ukukhuluma ngalento esiphazamisayo uSathane. Ngiyakhumbula ngizwa inkulumo kaMfundisi uGcwensa entabeni yaseJakazi ikhuluma ngalento oyona esiphazamisayo, ngoba le ndoda sisuke siyikhombe leyo noma siyikhombe komunye umuntu size sithi ubani uphethwe uSathane. Kanti le ndoda ayikho kude, umuntu nomuntu nomuntu. Ayikho komunye umuntu kodwa nomuntu nomuntu eUSathane. Uthi uMfundisi uGcwensa uma ekhuluma ngale ndoda uthi kwakunamadoda amathathu ayeshumayela izwi kaNkulunkulu. Lamadoda uma eshumayela baphenduka abantu ngokushumayela kwalamadoda. Ithi ngolunye usuku uma lamadoda ebona bephenduka abantu, kodwa abanye babuye bashibuke babuyele emuva, bashumayele baphenduka abantu, abanye babuye babuyele emuva bashubuke. Asethi-ke lamadoda ngabe yini ngeneza ukuthi lamadoda esesiwashumayezile abuye ashubuke abantu? Athi lamadoda ukuthi le ndoda okuthiwa uSathane ake sihambe soyifuna le ndoda. Le ndoda ayihlali endaweni esobala, ihlala endaweni esithekile noma ehlathini. Esihambe sibheke ehlathi soyifuna le ndoda. Lamadoda avumelana ngampela ahamba kwenye ihlathi ayayibona ukuthi mhlawumbe le ndoda ihlala kwenye ihlathi. Uma ihlala kwenye ihlathi angena phakathi ayaloza azona abheka afuna athi afuna le ndoda eshubula abantu. Athi phakathi ehlathini efuna le ndoda ahlangana nebhondwe elixobezelayo. Uma elithatha leli bhondwe noma elivuna leli bhondwe ligcwele imali. Ngabe yona le ndoda seyifika lapho ihlangane nayo kuthi lamadoda. Athi lamadoda lenye into esihlangana nayo bese iyavuka le ndoda komunye nakomunye. Nangabe isavuka lapho bekade beyicabanga khona ukuthi isehlathini noma yini, yasivuka kuwo, yavuka komunye, yavuka komunye, yavuka komunye nobathathu, ngoba sebethole le mali. Athi lana mabili njengoba sesihlambile kangaka sithi sifuna le ndoda eUSathane, ake sithume uSibanibani ayosithengela izikwa ezintathu lapha esitolo ukuze sithole ukudla, sithole amanzi, siqhubeke nokufuna le ndoda siyifunayo. Ngampela ayithume le yodwa esitolo iyothenga izikwa, asale lapha lamadoda amabili. Athi uyabona, uma singayibulala le nto lesithumela esitolo le mali singayishwanzelana, sekuvuke le ndoda ekubo uSathane. Naleya esitolo yothenga izikwa ivuke kuyo le ndoda, ithi ngempela uma ungababulala laba bantu ngiyamali ngabe ivuke nayo le ndoda uSathane. Ithi ke le eyothenga izikwa lezikwa ngizothenga ngiyifake ngeteksi, ngizosinde sami isipende ngifike nezibili sengiyifake ngeteksi. Lana ala asele amadoda athi abopha isuku ukuthi
uma ifika le ndoda eyothengiselwa yoma ifika nesikhwele ngotelemba ezimbazo komphela wa sihlonsela nesikwabile manje ibuye esitolo lethi esitolo eziko uma ifika beyikhwele ngotelemba ngembazo komphela wa nazi zikwefike zimbili sekuphelele ngayo le ndoda sebeyibulele bathi ya seyihlwaselela kahle sesobabili beqale bezizekwa omunye sebefile akhale ngesisu nomunye athi nami nasi isisu nomunye athi nasi isisu komlala wakho lapho zombili isale kanjalo imali isale kanjalo yodwa imali lamadoda avukelwe yinto enkulu bona beyikhoma lapha ehlathini lapha yavuka kubo le uthi kokuthi ugcweza uma ikhuluma lentshumayelo uthi ungayifuni into enkulu uthi ungayifuni into enkulu bazathayitwele inkosi uthimo lwenkosazana kuze bafike ekugcineni luthi uNazaretha asilo le ndoda siyikome singayivumeli isenze izinto ezibhekweni lapha emzini oyingcwele masilo uNazaretha le ndoda ngoba inamandla ikhuluma ethanda iyenza ethanda kodwa lento ikwenza futhi ikwenza kuwe ikwenza nakuwe Nazaretha uNkulunkulu ngasipha amandla siyikome le ndoda ngasenza izinto ezibhekweni Nazaretha sisendaweni enkulu noma silapha asihlale sinamathele kushembe ngokushembe uyena oyindlela yethu neqiniso futhi esongena naye kulo muzi oyingcwele ayibonge inkosi Nazaretha ngiyajabula kakhulu nami bafana wami kulo muzi oyingcwele ngiyakhumbula eminyakeni edlule inhlansothi yasowafanya kodwa mayina ngibona iyatshona nje ebonge inkosi uNkulunkulu uyashumayela akekho umuntu okwazi ukushumayela ushembe uyashumayela futhi ngiyakhumbula izinto ezikhuluma ngazo ithi Nazaretha akukwazi ukushumayela kwakushingaphezulu angikwazi ukushumayela futhi angazi noma uma ngathiwa ngibekele phezulu kwentaba kushumayele ngashumayela thina kwakushingaphezulu ithi kodwa engiyakwenza ngiyangizihambele imoto yabo ithi kodwa ngiyangizwa uma ngiqhamuka benginawe ushembe uma ngiqhamuka ithi bese ngisho ngaphakathi ukuthi awangena phakathi nawe ushembe ithi awangena loshumayela ayibonge inkosi yasephakade masihlale nendawo ngoba sibizile ushembe ukwazi silungise ezilungisela ukuthi sowubonge inkosi oyingcwele ukhazibula ngokwezwela ngenyanga ngiyacela ukuthi ngime ngusenkobo ukushumayela inkosi ezizweni yekhethe inkosi yasephakade nami bantwana basezweni isuma nokubingelela isihlalo esingcwele sasezweni nabagcotshwa benkosi nomkhandlu wokungcwele wasezweni ngiyabonga abantwana basezweni ukuthi uNkulunkulu nami angimeme namhlanje ukuba ngize phakathi kwalo mzi waseSandalezwe ngingumntwana omncane ofisayo ukuthi ngimlandele uThixo wakhe phambili ngizocela nami ukuthi kulo mzuzu ngicele uNkulunkulu wasePhane nasedalweni zakithi kwamthethwa ukuthi uma sengimilapha phambi kwendawo engcwele kwabangcwele uNkulunkulu wasePhane ahlale nemilwana noma omkhulu nokho ngoba bangilese kule ndawo ngoba isihlalo esingcwele sasezweni
Ngizabe ngizose uNkulunkulu wasephakameni ukuthi ikwazi ukuma kule ndawo noma ngikwazi ukukhuluma kule ndawo ngoba le ndawo yabangcwele. Kodwa uma kukhulunywa uyawungezingabona nomuntu ungezwa futhi. Kodwa uma sekwenzeka izinto zakhona uyawubona ngempela ukuthi akukho khona la emhlabeni njengoba sisemhlabeni. Kodwa kusezulwini lapho uNkulunkulu usikhethile emhlabeni wasifaka ezulwini. Ngizocela ukwedlula engomeni ka-74 amashumi ayisikhombisa nane. Yaziwushunyayezwayo Bantwana basezulwini indaba leyo ungakwazi ukuthi ungayichaza uthini kodwa yona iyasichaza. Lesi sendaweni engcwele bantwana basezulwini emzini waseLinda siye kuThixo siyongeza ngoba uNkulunkulu wasephakameni uyasishumayeza singakayibhaqeli emhlophe abesisembesana emhlophe abesesigeza abese esusa konke besikade sikwenza emhlabeni bese siqala ukusha besiyogeza-ke laphayana ngoba esihlangene laphayana esibhedlela inkosi yamakhosi isigeza lethu noma inkosi ikhuluma amagama anzima kakhulu ngoba kukhona izinto eziyake zenzeka ebantwana basezulwini ushembe uyelendwa wathunywayo. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ikhuluma inkosi yamakhosi ethi inkosi yangayedlula ethi mina ngifana nobaba uNkambwede ethi mina ngifana nobaba ngoba ubaba wakhuluma nolwandle lwamlalela lwasuka lapho lasekhona layoma lapha obelakade likhona kodwa ubaba uzakhuluma nolwandle nje wathi wonke usuku wayebaphathi komthetho wafika wathi ngizocela ukubhaphathisa olwandle ngoba uNkulunkulu
uthumele ukuthi ngobhabhatisolwa bathi abaphathi bomthetho wena shendo ubani uba ungabhabhatisolwa ngoba nathi ulwandle ngasehlule wathi ngithunywe uNkulunkulu ukuthi ngiyobhabhatisolwa uthi nempela ke basebevumele basebethuma amaphoyisa ukuthi awamgada babamkhulu uthele mayefika lapha yabemgadile wayesefika ekhombi ngabhasi asebeyathula kuthiwa bathi mayengene umngene wayesefika ehlomubhoko lwangulwele emazini langanyazi basebembuka kuthiwa bangene abantu kwakha abantu abaningi besaba ungene olwandle bathi ulwandle luzobathatha kodwa bathi abayingcosana basebengene olwandle kuthiwa abantwana basezulwini yathi into yasezulwini mayisibhabhathisa khona lapho kwabonakala iingilosi zenta zenyuka phezu kwekhanda lakhe amaphoyisa ebukele asibona iingilosi ayesembuza babamkhulu mayesemcedile ukuthi ngobani la wathi babamkhulu angazi ngobani basebedideka basebesho ukuthi cha izingilosi lezi basebeyivumela bona okwabo ukuthi babamkhulu wasezulwini nabasezulwini iingilosi Ithi inkosi yamakhosi wathi uFatho wabuyelwa
etamitekisikala lomuntu 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 kathixo mina ngeke kwazi ukubhekana naye cela nina nimthekisikala mina ngeke nimthekisikala aseliyaphelika ekilentesa zilimanta tukuluma wathi nakusasa kwakuJulayi 1985 ithi nakusasa namangane sekusekuseni sasesibona inkanyezi ikhanya phezu komzwengcwele wasePhame lenkanyezi yakhanya maze kwaba semini kwaba zikhathi zolebhele yasiqala isibhala yabona kodwa sasesikhumbula ukuthi inkanyezi konje yavela kuphi uma sibhekela kwembhalelo eBhayibheli ikhona indawo inkanyezi lapho yavela khona ezweni labaJuda kwa-Israyeli lapho yayikhomba khona inkosi uJesu. Namhlanje inkosi yamakhosi yasiphika kithi sabuzana sodwa ukuthi ubaba wasiphika kusho kanjani ngoba thina sazi ukuthi ubaba uma ngabe esikhatheni inyama yakhe uyashintsha abesembatha inyamenta abesevuka inyamenta abesebabusha. Namhlanje bakuthini khuluma inkosi yamazwe akusasa uma sesibona lenkanyezi sasesibona ukuthi indaba ephathekayo abantwana basezwini ngiyakethema uthele baba mhlawumbe lasithile ngoba isikhathi esincane kodwa abantu baningi kodwa phela kufuneka sikhulume ngale ndaba ngoba akukho lapha ophinde ukwazi ukuyizwa khona. Namhlanje usuku lesabatha ufuna sikhulume bantwana basezwini ithile manje siyendlulile indaba yenkosi yamakhosi sasesibuzana sodwa sakhawu funeka siyiphathe kahle ngoba inkosi ikhuluma kanje besisemzini yabaselinda abantwana basezwini kodwa uma sesemzini waselinda inkosi yamakhosi unyaka ezulu lukhuluma kakhuluma ngosizi waze bafikise ngephisi. Inkosi ikhala ngokuthi umndeni wakhona emzingengceke kwashela babe baningi inkosi isadumuzela inkosi yamakhosi uThixo lenkosazana kodwa bathemba ngonesibonde inkosi yamakhosi base bebabhidana basecaca ukuthi ngobani abalandela inkosi yamakhosi ngobani abayithandayo inkosi yamakhosi. Iyakhomba ithi ubaba ungabezinto sasinaye nabafundi ababangemva kwabo ithi waqaqala base siyombeka endlini yokugcina ukuthi laba abesihamba nabo nesinabo nabo yenzula into yasezwini nikhuluma ngabafundisi ukuthi besinabafundisi lapha abakhulu. Wadumana wathi kodwa nkosi yami ungabe mina nguphi ngoba sonke lapha sinabantwana bakaNkulunkulu wasePhame sizele lapha uNkulunkulu wasePhame ukuba kusindise izifebe ezisiphethe sizele lapha uNkulunkulu wasePhame ukuba zosipha ukuthi sisinde ephefumulweni mase edluleni emhlabeni sihambe sinoNkulunkulu singaduki size siyofika lapho uNkulunkulu asilungisele ukuthi siye khona. Inkosi yamakhosi ikhala ngathi kanjena siyokwenzenjani na ithi laba bafundisi abakhulu babe ngasamazi baba ukuthi uyini ubaba uThixo lenkosazana ithi laba bafundisi abakhulu ngesinye isikhathi ithi benzeka laba bafundisi baba nenkala kubaba bathemba ngabe sebethethile inkala laba bafundisi base kufanele manje ukuthi mabahlawule base behamba beyodlula esibayeni senkosi yamakhosi uThixo lenkosazana manje befika esibayeni bathola indoda enusayo bathi le ndoda enusesibayeni sicela usiphe nansi imbuzi base beyithatha le mbuzi base beya enkosini yamakhosi uThixo lenkosazana base beyocela intethelelo yayisibathethelela into yasezwini base bekhoda ukuthi shembe ubone lapho ongaboni khona wena lapho uzifikile khona ukuthi shembe yabona ithi lento yasezwini bangabesibabusisile bathethelela ithi inkosi yamakhosi unyazi lezulu ithi ubaba ubefana noJesu kungamshaya lesikhathi esingapha aphinda bakuphendele esingapha ikhathi phinde umshaye kuso ithi wayesehamba ubaba mkhulu ubaba ngolapho uThixo lenkosazana esibayeni wafika wabuza umelusi wembuzi wathi laba bafundisi
namhlanje abeka abafundisi kodwa nazi noma mhlawumbe yikho lapho wena abaqhaza baba banephosisa uNkulunkulu bephosisa umuntu obona lapho okusithela khona ukuthi uqashile ngathi uNkulunkulu wasebhala ngiyabona ethi abafundisi laba ethi lo munye wabo ubethi mayikhuluma akhulume kahle usimethe ukuthi khona into ayiphethe namamethe umuntu manazaretha ngothi mshebe ngoba ushebe bafana basezini khona isikhathi lapho khona oyathi masawazi ukuziphumelelisa abesefika ushebe kuthwala abesephumelelisa ethi yasezini ubethi baba mayithi kungagodwa nomfundisi abesedoba kanti eyihlumisa ukuthi ihlome iyona inkosi amakhosi uthixo lenkosazana ethi abantu bethi bayakhuluma athi maka yamkhokha mina bamchaphazela ngaphakathi ukuthi inkosi yamakhosi icela umkhumbulo lolu sizi noma leli dimoni elibhathela abantu lingangitholi umfihle nkosi bemntwana ngingazi lutho kube nguwewedwa owaziyo ngoba uma ngingazi ngiyobona ngithi khona into ekhona engiyazi uthi umfundisi ubethi bayakhuluma ithi inkosi yamakhosi ubethi bayakhuluma athi obaba bethu bazalela nathi sazalela nabantwana bethu bazalela akukho lapho esiyakhona siyofela ithi inkosi yamakhosi uphi namhlanje umfundisi awu basekudumana abantwana basazulile kodwa uye umfundisi esathi siphezu kwetawekazi uye inkosi yamakhosi uthixo lenkosazana sekumshumayela yayisithethi into yasezulwini yakuthethisa yebo nesipapali sombulala yebo nesipapali sombulala yathethi inkosi yathetha nesihlungu abahlungu kuwe kodwa inkosi yamakhosi ithethisa lo mshumayela ogcine sengumfundisi namhlanje labafundisi abahambile kodwa inkosi yamakhosi mayithethile asesikuzana sonke inkosi yathetha ngabazenjani asebekhuluma abadala abafundisi bathi cha inkosi ingathethisiye umshumayela kodwa inkosi ithethisa idimoni libuye khona idimoni libuye lephipha amazi abantwana basezulwini uma ngabe usolelile la ekhaya uyawuhleli umlele emuva ukuze abantu abadala ukuthi ngenze njani bese bekutshela abantu abadala bethi mntanami nansi indlela noma mfowethu nansi indlela noma umfowabo bese uxolisa amafike ukuthi uxolise bese ubuyele enkosini uyothethelela inkosi yamakhosi ukubula abantwana basezulwini bonke unyaka wasuka inkosikazi wahamba waya enkosini emhlanganweni uthi mayahamba ekhaya akatsheli umyeni wabo akatsheli lutho walumsakazi akaqeda wayesehamba uthi umyeni wakhe bayambuza ukuthi yini walumsana kuyaphi uthi awumazi yena ukuthi mangilumsakanyeyaphi khuluma lankosikazi awuyabathi indoda yamnceda phela mntwana umtsheli ukuthi uyaphi angavumi ukutshela wasethatha impahla zakhe wahamba wagibela waya enkosini mayefika enkosini inkosi yakuthethisa yathi suka wena wena uhlonipha ungahloniphi awu funa ukucacisa indaba yokuthi uma usolekela ekhaya ungaphakami kodwa yehle ube mncane ngoba njengoba usolela nje uyakhandwa ukhanda ukuba ube umuntu wasezulwini ongasoleliyo nakusasa uthi amanzi efika ebiyela umvesekhala nonkosikazi ngoba yabona mangithi ngaloyo Thixo uma ngaloyo Thixo akusenotho emhlabeni nakuzayo futhi akuba lutho wayesebuyela enkosini yamakhosi wasehamba nabafowabo bawucela ithethelele wayesekhumbula ukuthi hayibo icala lami angizange ngicele umyeni wami angizange ngikhulume kahle nomyeni wami kodwa ngihamba naye bangibuza ukuthi ngiyaphi ngoba mina ngazogana la ekhaya kodwa uma ngabe sengilwa nomyeni wami ayisekho indlela esengiyonakala ngiyabulala umendo wami wayesefike ecela uxolo wathi cha baba ngiyazi ukuthi ngonile umyeni wami ekhaya angimtshelanga masengihamba uthenga abantu yakufa alwa naye cela nifundele incwadi sengiyahlala phansi incwadi leyicelele kaJakobe 1 1
uJakobe 1 verse 1. uJakobe inceku kaThixo neyinkosi kaJesu Kristu. Uyawukhonza kwabasamaleyo bezizwe eziyishumi-nambili. Bazalwane bami, Jakobe 1. Jakobe 1. Jakobe 1. Incwadi kaJakobe 1 evesini. uJakobe uyinceku kaThixo nenkosi uJesu Kristu. Uyakhonza kwabasabaleleyo bezizwe eziyishumi-nambili. Bazalwane bami, anitsho ukuthi kuwukujabula okukhulu nxa nehlelwe ukulingwa ngokulingwa. Cela ungifundele baba lapho ethi khona bazalwane bami ningabi abafundisi nonke. bazalwane bami, anisho ukuthi siyakujabula okukhulu nxa nehlelo ukulingwa ngokulingwa. Nazi ukuthi ukulingwa kukholwa kwenu kuyawuveza ukubekezela. Kepha ukubekezela kube nomsebenzi wakho opheleleyo. Nize niphelele nifezeke ningasweli lutho. Uma ekhona umuntu wakini oswela ukuhlakanipha, kacele kuThixo obaphayo konke kakhulu engasoli, useyakuphiwa. Ngosiphosisa baba. Amen. Bengifuna indawo lethi bazalwane bami afuna uJakobe wesithathu. Mangicabanga uJakobe wesithathu evesini lokuqala. Bazalwane bami, ningabi abafundisi abaningi. Nazi siyakwamkela ukulahla okukhulu. Bazalwane bami abafundisi nonke noma abafundisi abaningi nazi siyawamukela ukulahla okukhulu. Ukuba siyona sonke ezintweni eziningi. Ngoba siyona sonke ezintweni eziningi. Uma kukhona umuntu ongonile ekukhulumeni kwakhe, Uma kukhona umuntu omaliye ekhulumeni wakhe, lowo umuntu opheleleyo, lowo muntu opheleleyo unamandla okugcina umzimba wonke. onamandla okugcina umzimba wakhe wonke. Sifaka amatomi emlonyeni yamahashe, asilalele siwaphendule umzimba wonke. Ngosiphosisa bantwana basezulwini la yoba sina ekhaya munye owathunywa kithi inkosi yamakhosi uShemba. Sengathi angathi uma ekhuluma izwi lakhe lisebenze kithi lihluphe noma ungekho la, kodwa wazi ukuthi inkosi yamakhosi itheni kimi. Ibisingena inkosi yamakhosi ithi asithandane sibe nothando. Esinye isikhathi bebethi abanye abafowethu babonile sibachithe sibashaye sibakhiphele ngaphandle, kodwa inkosi yamakhosi ibifikile ibamukele ibabuyise nombono ngempela umuntu ukuthi lona akavumi ukulungisela noma bese kunzima kuye, kodwa umuntu akavumi ukulungisela ngamanye, kodwa inkosi ibigona impisa. Ethi ngelinye usuku siye kuyinkosi yamakhosi ucingo lenkosazana. Ngicabanga ukuthi kwakho usuke ezasovalisa ngayo. Ithi asingene sihambise umsebenzi kaNkulunkulu sesiyangena ngaphakathi. Masiqeda ukungena ngaphakathi sebuza amankosazana nabashumayeli bazosinikeza. Kuthi-ke uma beqeda ukufika abashumayeli sesibona sonke behleli ukuthi ambaba namhlanje akaphumi ukwenza njani. Yayisiza abakwayo inkosi yamakhosi. Ithi uma ifika khona lapho ithi ya Shembo njani, Shembo kethayo. Sengikhathele. Misa manyalo, phinde misa nekhanda, nenziwa konke. Angazi ukuthi kwenziwani ngayo, uma ngenziwa nje. Kodwa kukhona isikhathi okwenzeka indaba enkulu ngazo. Abantu bayehlasela inkosi yamakhosi kaNkulunkulu. Baze bahlasela nobaba uNyamezulu. Ubaba wayengabagcotshwa ngaleso sikhathi. Bathi-ke uma ngabe bekhuluma bathi sizomphetha namhlanje baba, bakhuluma inkosi yamakhosi iyabalala. Bathi-ke uma sebeqedile bathi konje khona ubaba omncane, basho inkosi yaMezulu. Manje ubaba omncane nje bekhona, bathi hawa kusho lutho lapho bakhulume khona. Bathi sizovele sisebenze ngaye lowo ntambama siqede ngaye.
ukuthi ngiye eGoli. Ithi ngeza mina lapha sathi hambe. Sabuya safika eGoli sahlala phansi. Sangathandaza sakhohlwa ukuthi babethile. Uthe umsizwana nje omncane inkosi yamakhosi sezokuthola isikhothelo. Sabuzana sonke uThayo. Nansi indaba enkulu. Uba kulezi lithi wakhuluma kanje. Uba amafika athandaza eThekwini. Akayeke wathandaza eThekwini. Sabona ngempela ukuthi bantwana basendlini indaba yasendlini ifihlekile. uNkulunkulu akakhuluma ngaphandle. Ningezwa. Noma mhlawumbe ningaboni noma benizwe. Kodwa nesihlelo ukwenza lokhu kwenziwa. Amsezokuqhubeka kakhulu bantwana basendlini. Inkosi kusebenzile. Sizobonga umsebenzi kaNkulunkulu wasesiphe wona Sabatha ngasekuseni isihlabelelo 57 siyocela ubaba uShumayeli asibuyisele uNkulunkulu masesithandazweni Nkosi ubusise ubaba abancane.